Pini thang ni phai trokarni dipurong sopi ahi thialong town police outpost atung Kotak Mahindra life insurance Dipu branch Karbing Thomas Council CEM Dr. Tuliram rong Arideng pen Kepangpu pon Sar Imrong pi chief agency partner DPO owner kaning jepona tengke Karbiatum ta kapre kasai kamalong ke ki claim kachirab dun dopiklo bonta insurance company highway ki claim dun jum piklang la siilitum Karbiatum ta ki claim dun pen ale kachipalong dun akinang soddo anparta bangso Kotak Mahindra insurance Dipu branch along 99% ke ladak ki do barin ning ke hangari soijang tuma phansi panong pon lupusi ningje pong ili tumalong ri ardo breakdown insurance company do la soang bong pen LIC la pen Kotak Mahindra life insurance ansi India government along undertaking do chot la si bangso insurance ki ka juiji na puson alamave la pen anso si angton klarda galam kachini japan branch along nang humbi tami puta sar imrong pi ningje pong যে আমাৰ এটো এটা খুব স্পেশাল আমাৰ অফিস হ'ব যত আমাৰ সৰিং লংপি আমাৰ এজ এ চিফ এজেন্সি পাৰ্টনাৰ ডিপিও ওনাৰ হিচাপে থাকিব আৰু আমি তাত 99% আমাৰ ইয়াৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ হতুৱা দ্বাৰা আমাৰ ইয়াত হেৰি সকলে আমাৰ অফিসটো চলিব হয় দুই এজন হেৰি থাকিব প্ৰথমতে আমাৰ দিখখিনি ট্ৰেইনিংখিনি তেনেকৈ আগুৱাই নিবৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ চেষ্টা যে আমি 99% থলুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ হতুৱাই আমি এই অফিসটো আগবঢ়াই নিম Karbi Anglong along insurance a business lock pen that is every year turnover had 600 crore nitumalong overall insurance entire Karbi Anglong inke Ladakh as per jodi nitum government aron pe langdam pulo de komse almost 45% to 50% incentive futa pupu ba commission buda pupu ola ki government pen KPP inke lasoa tangka bangke jodi chelangdam pre almost 280 crores to 300 crores tangka bangke di bahera pen bangpensi kam claim bom News report Karbing Long Live